Hello, excuse me everyone. Let me share my own belief, my own faith in. My name is Matthew and I'm just trying to share something. I was born and raised in a Christian family and I'm a believer and I'm a follower of Jesus Christ. And Jai Masi everyone. Right. I say asida Hindu su leire, Muslim su leire, Buddhist su leire, amgani I Christian oibago. So what I'm trying to share is that I loinas me se magi thajabdi tongan le but I loina di one day or another day we are all going to die. I loina nong madi signi bago. Adu natana I sigiba tardi I gi thawai se kadai da chatkini ko loina question se le bago. Adu natana I mi oibase Bible gi wahai na haibdo. We all fall short and we are all separated from God's presence because we commit sin. Alright? Pap haibisiti karira ko. Ekoi mi oibana pap haibise mi hatpa ngausinaba chaba thakpa aduga mi bu phattaba ngangba adu ngakta ekoi se pap ne haina khalleba ko. Pap haibisiti aigi mikyeng dagi nupi bu yengraga aigi mikyeng se aigi wakhante chumdaba tardi adu se pap ne Bible gi matung iladi sauba asisu pap ne ko. Smoking, drinking, fornications, pornography, everything is sin, right? Ado, I used in my past life before I received Christ, I used adu gumba punsi se hingrame ko. I'm a drunkard. I smoke weed a lot. I'm addicted. I used pills su yam charame ko. I give past life da adu bu. Isor Jesu Christa bu aina pukning hongjar ga lausin ba matam da mana I give pap se kokpie. He forgives my sin. Adu bu. One day Jesus Christ is coming back again. The word of God says, for God so loved the world. Go. Ishorna mi oiba kuting magpunungsi adubu ekoi pap laibam ramna ishorda ge ekoi se lapthok krabni adu kana gumbi na Jesu Christa bu ekoi pukning hongjar ga lausinba tardi ekoi bu longba naidaba punsi eternal life asise pibi gni haina ibago adu ishorna pibi kraba longba naidaba punsi gift asidi ekoi gi aphaba thabak aina mibu mateng pangbire adu natna aina aphaba simuk tawre aina ai sarga chatkadabase deserve oideba ko adubu Jesu Christana mana cross ta teng tharga sibi adu natna after 3 days mana Jesu Christana asiba bu ngamraga hingat leba ko after 3 days adu 500 people's witness Jesus resurrection and 12 disciples witness taweba ko isorna commandment pibi khrebne asise chatti pumnamakta chatlaga asigi aphaba wapau asise sandoro haina ko aduga aina su kaya Muslim dasu aduga Hinduism religion tongan basu ai thengna ba phangjai ko and atokpa nadi karma bu thajaba mi su leye incarnation bu thajaba mi su leye ko adubu Christian gi dharma Bible na haibu ko ekoi se ishor na wayal ko he will judge all people according to our deeds, right? So ekoi asida leiba brother sister aigi uncle aigi auntie sing busu Jesu na bu yam nungsi jai heaven gi thong ha get asise pap toriba mi khuding ma gi close oiba ko adubu aina si ngasi miyam da haijaning di Jesus loves you all adubu ekoi matam leiring ai sida ekoi hingring ai sida ekoi gi pap ta gi pukning hong jase pap ta gi pukning hong jaba tar di ekoi siba matam da su ekoi gi thawai hingna ba gi lambi Jesu Christa se ekoi na phangjagni haina sumaina haijabni ba ko ado asida leiba mipum khuding mak asisu pap leye ko masa gi pap masa gi family gi struggle masa gi life gi career gi struggle tauba mi khuding mak ne ai isor gi wapau sandor ga le adubu I still struggle with sin my old nature adubu Jesu Christa da koina lakchaba tardi nauba punsi asise pibigni hai ai gi past life da ai su ngausin ai ba ko adubu isorna ai bu honghan bi ba ko he changed my life adu aina siba tarsu I will go to heaven because Jesus died for me isorna ai bu nung siba mapana but aina adu sarga chatrim mangda there is one thing I really need to do that is I need to repent ai pukning hongba tai ba ko repentance haibase Jesu Christana command tawbani ba ko this is not just optional but it is commandment that every man woman youth should change transform, right? So repentance haidi ekoi gi wakhan ekoi na tauramba charamba thakramba pap tagi ekoi na hongba haibdu repentance ne ba ko adu aina example da USA America China da chatke haidi ai India gi citizenship ama oirga ai chatpa yade ba ko ai visa se hanba leiba tai ba ko adu aikoina sarga da chatka daubagi visa asise karira hairidi aran kubam salvation ko salvation asidi
freely nang ai gidamakta pibi khrebne bako adu aina heaven sargada isor gi manakta change hardi we need to have the ticket, that is the visa. Salvation in the name of Jesus. Adu Bible na haiba Jesus Christ say I am the way, the truth and the life. No one comes to God the Father but except through me. Ko asi se Jesus Christ na claim tauba isor gi macha Jesus Christ na claim taubne ko adu the good news that I can share to everyone, my beloved brothers and sisters, is that Jesus Christ gi first coming asidi to save us, but not to condemn all people. But in the second coming, Jesus Christ say masire ingat kre ma muka lakini. In the second coming, Jesus Christ will be judging all people, all nations. Adudadi I say adudadi excuse later go. Adu Jesus Christ na second coming lakpa matamdadi excuse di later go. Adu Jesus Christ na second coming dadi he will judge all people. He will judge me, he will judge you, everyone here. So my beloved brothers and sisters, ay na ngasi isogi wapaw sandok chabdi, there is still time for you and me. Ngasi haiba numi asida akoy pukning hongningai su Kristabu pukning hongjarga aran kubam asise launingai se matam lairi ko boy nang na isor gi khonjel asise tage haiba tardi ngasi su isor na di nang aibu kauduna lai Bible da su Jonah aduga Noah gi matam da se mi oibise marriage ki program chaba thakpa moina tauningba chaningba nupi nupa ngausinaba phattaba matam chaba thakpa aduna adugi matam da Bible da su leiba ko adu Noah na haya ba pukning hongo Jonah na su pukning hongjo isor na judgment se lakka daure haina moise krisu isor na pibi da judgment wa haidu moise lausin da ba maramna God judge the people, right? Adu bu mana पृथ्वी पुग्नमक से जज तौरगा फ्लड ओइहले हाय अदु जोना gi matamda di isorna moi se pukning hongbagi repentance tawbagi moi bu se kanbi haibako adu aina ngasi asigi wapau haijabe se warning that Jesus is coming back again adu jisu laktri mangda khoi pukning hongga dawbane khoi aran khubam salvation asise khoi lausile harga longba naiduba punsi asise nang ai gi damakta freely this is the free gift of God, right? So aina asigi matam se lauzare harga loina bu encourage thousandingi and also this is the love story of Jesus Christ. This is the good news of Jesus that Jesus loves each and every one of us here today. So thank you everyone for this time. Yeah, namaste. Yeah, Jesus loves you all. Thank you. God bless you all.